Uyabona ke masufika kule position iyaphela leyo ukuphakamela abantu. Angitshela ngubani ngesikhathi yenzeka lapha yenza ukuthi manje ube semqondweni kaNkulunkulu. Umqondo kaNkulunkulu uyakwehlisa akuphakamisa. Ukufaka evesini elithobeni phambi kwesihlalo sokhosi. Uthi ngesikhathi esifaneleyo. Angithi awusazi bona leso sikhathi. So awuna ndaba nesikhathi siphi la uyophakama khona. Wena unendaba nokuthi wenze njani. Uthi kupholi lana ngokomusa ngophiwe. Ngiyaxolisa ukuthi abantu ba-understand ukuthi bangayitsheli bakhulu kunalokho abayikhona. Uyabona ukuthi awusekho more bothered about ubani umthatha umthatha kuyiphi level. Usuyibhekela ukukhonza uNkulunkulu kule position nobumnandi bokucisa yena noma ukuphakamisa izandla wazi wamohle Jesu. Mawunyathele ukuthi awu athi mayithi uyaxolisa ukuthi awu siyabonga. Bayangixolisa ukuthi siyabonga. Awufuni ukulahlekelwa le nto oyibuka lapha. Ngoba khona umvuzo omkhulu amehlo akabheke wona ukuphakanyiswa ngesikhathi esifaneleyo. So awuyiboni ungcono kunabanye abantu. Ngisho nganani ngisho ungathenga into enhle kakhulu entsha ngesikhathi uyithengile uyibona futhi still ungaphezulu kwabanye abantu. Uyibona nje uyifanela nawo wonke umunye umuntu uphiwe umusa nawe njengabo bonke abantu. Upholo mkhulu kakhulu ngomusa nophiwe. Uyabona uyayisusa kuye uyisemseni kakhulu ukuthi nalokho engikhona nokukhuluma yakho nakumina umuse ngophiwe. Lord Jesus Christ. Sengitshele ukuthi namhlanje sekulungile. Sengitshele. Bawubona sengivala kanjena sesengitshele ukuthi ayifikile. Hallelujah. Ngoba nabathi ngiyezwa kodwa. Ngithi bantu yakho hayi sikhonzile eqondeni zalo. Asedlule kulena sikhonzile eqondeni. Manje usathane uyakazisa usefuna ngamkhonzo uNkulunkulu uthi ehlisa umoya mzalwane sikhonza uNkulunkulu siqonda ngithi so siyazi lesitha sikhona asikavumeli isitha asikhona isikhonza uNkulunkulu anyway siyakhonzana kodwa umuntu esuke ngesikhathi sikhonzana so sikhonza uNkulunkulu so sikhonzana asizenze sokhonzana sona so sikhonza uNkulunkulu so kodwa in the process ithola sesikhonzana sona ngokuthi mina ngiyawushipa wena ushumela wena wenzani siyakhonzana kodwa kakhulu zonke lento siyenza kwani so singavumeli isitha siya-understand ukukhonza ngokuqonda. Umakhelwane namhlanje ngifundisiwe
uNkulunkulu ngokuqonda. Nabazama ukuthi silimazane ngeke ngisavuma. Ngoba ngiya-understand ngikhonza ngokuqonda. Ziyakheka lezi. Hallelujah. And ziyakheka. Ngiyafisa labalothi niwagcine. Because lezi zinto akuziwa ney'phipheyiwe. Izinto ey'nje zoNkulunkulu besiqhubeka. Amen.